ya mpano yahanwa, biracyakorwaho iperereza niba hari uruhare yaba yaragize kuba ayo mashusho yaba yaragiye hanze. Nk'ubugenzacyaha tukiyabona twabanje gukeka kuri ya musore ashobora kuba afite ikibazo. Gusa umwihariko wa Jihad nk'uko ari uvuga, wenda guhera tariki 18 z'ukwa gatatu muri 2022 kugeza tariki 9 z'ukwa 11 uyu mwaka w'2025 yarezwe ibirego bigera ku 9. Video ko yabaye videora, uwo bita ya mpano akomeje gukurikirana nyuma yuko uwo bita Jihad na bagenzi batawe muri yombi. RIB mu perereza ryinshi cyane. Ibintu birakaze pe. Icyo nsaba no kwiryamira kare, nkibyukira kare, iby'isi nkabihari abisi, kanigendere.